anak-anak gimana? Duduknya enak? Nggih. Oh ya. Halo anak-anak. Piye? Duduknya nyaman? Udah. Oh ya. Anak gimana? Enak, udah nyaman. Bu, terus pundi Bu? Menikmati? Enje. Enje. Bu guru. Oh nyaman banget. Oh nje, alhamdulillah. Sampai ngantuk. Lah mau cemilannya mboten dibawa kan? Cemilannya di belakang. Oh, alah ngoten ah. Garakne ngantuk nggih. Nah, bapak niki piyambakan. Terus pundi raose? Katanya baru pertama kali naik kereta api. Iya, Nyaman nggih. Nggih. Insya Allah order malih nggih. Tahun depan nggih, Bu. Nggih. Anak-anak. Malu.